اگر یژھان چھُکھ مےٚ گژھِ نجات دیُن پروردگار سڑکن پٮ۪ٹھ بھی دِن فضوٗل دُکانن پٮ۪ٹھ بھی دِن فضوٗل غلط صحبتس اندر بھی دِن پنُن پان کٔرزِ نہٕ فضوٗل لمحاتن اندر پیش پنُن پان کٔرزِ نہٕ عبس لمحاتن اندر پیش پنُن پان کٔرزِ نہٕ تمن مجلسن اندر پیش یتی غیبت آسی یتی چگل آسی یتی وناونی آسی پنن لمحات آسی اکثر گزارن پننس گرس اندر پنن گھر رٹزِ لازم یہ وصیت کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھنا گژھان دۄہس راتس اندر کۭتیاہ گۄناہ گژھان اللہ تعالیٰ چھُ بہتر قدمے قدمس پٮ۪ٹھ چھُ غلط گژھان أچھو سۭتۍ غلط گژھان کانو سۭتۍ غلط گژھان اتھو سۭتۍ غلط گژھان فرمان چھُس وبکہِ علی خطیئتک امیُک مطلب گوٚو دۄہس راتس منٛز ٲسۍ اکھ وقت کران مختص 10 منٹ 15 منٹ اوٚڑ گنٹہٕ 2 گنٹہٕ یہِ ٲسۍ مختص کران کمہِ خٲطرٕ الگ ٲسۍ نیران پننہِ عیالہٕ نِش پننہِ گرٕ واجنہِ نِش الگ پننہِ کورِ نِش الگ پننِس نیٚچوِس نِش الگ پننٮ۪ن یارن نِش الگ پننٮ۪ن دوستن نِش الگ وبکہِ علی خطیئتک پننٮ۪ن خطان پٮ۪ٹھ ٲسۍ الگ ودان در دربارِ حضرت اللہ دۄہس راتس منٛز ٲسۍ اوٚڑ گنٹہٕ تھاوان 2 گنٹہٕ تھاوان کٲنٛسے ٲسۍ نہٕ پتہ تھاوان کُنُے زوٚن ٲسۍ پننِس کمرس اندر رٲبطہٕ جوڑان با حضرت اللہ اتھے ٲسۍ ود ود کران در دربارِ حضرت اللہ دپان ٲسِس میانیو کنو چھُ گژھان غلط میانہِ زیٚیہِ چھُ گژھان غلط میانہِ زیننہٕ سۭتۍ گژھان غلط میانہِ میننہٕ سۭتۍ گژھان غلط میانہِ تولنہٕ سۭتۍ گژھان غلط میانہِ پکنہٕ سۭتۍ گژھان غلط میانہِ وٕچھنہٕ سۭتۍ گژھان غلط مگر سورُے دُنیا چھِ پننٮ۪ن پننٮ۪ن خواب گاہن اندر آرام کران مگر بہٕ چھُسے وٕنکٮ۪نس تنہٲیی اندر چانہِ دربار ود ود کران مےٚ کٔرزِ تِم خطا میں کرزی یم خطا انکا انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين محمد چرچ چون جہان اسمن محمد چرچ چون جہان اسمن بے زمیننت آسمانن مز بے زمیننت آسمانن منز وحی نازل چپٹ سپد قرآن وحی نازل چپٹ سپد قرآن روز قائم پرت زمان اسمن روز قائم پرت زمان اسمن محمد چرچ چون جہان اسمن قاف تی پاک صاف چانیو صاف قاف تی
پاک صاف چانو صاف چھی لیکھیت جا بجا قرآن اسمان چھی لیکھیت جا بجا قرآن اسمان یم سے ذاتن عطا کری اسرار یم سے ذاتن عطا کری اسرار تم جواہر چزن خزان اسمن تم جواہر چزن خزان اسمن محمد چرچی چون جہان اسمن بلبلا گل گموت سے پیٹھ مشتاق بلبلا گل گموت سے پیٹھ مشتاق یوہی ارمان ہتب سین اسمن یوہی ارمان ہتب سین اسمن واجب الاحترام ناظم ضلع صدر تحصیل جمیعت اہل حدیث ضلع اسلام آباد و تحصیل بیج بہارا دیگر نظمائی تحصیل جمعیہ سامعین محترم و مکرم اللہ تعالیٰ سندین بے شمار حمد و ثناہن سۭتۍ بے انتہا درود و رحمت درود و عظمت سارنی انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین بالخصوص میں امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سند فضل و کرم سۭتۍ مسلمان پن لمحات و لحظات ماہ رمضان کیو عظیم لحظاتوں میں گزارن یمیک اخ لمحہ قیمتی تو سٹھا عظمت سۭتۍ پر اور ماہ رمضان یم دہ یم روتل یم ساری انعامات اللہ بزرگ برتر سن طرف چاہے اس ماہ رمضان لمحات گزارو یا ماہ رمضان برہ یا پت لمحات گزارو تمام لحظات و لمحاتن منچ مسلمانس اکوئی ٹارگیٹ آسن سگو کہ حصول جنت میں گس پروردگار جنت الفردوس سندر دن جائے کیا جی قرآن مجیدن کور بیان اصل کامیاب چھسوئی یمس اللہ تعالیٰ ہن جنت الفردوس سندر دس جائے ناری جہنم کے نار نش دتنس نجات یا جماعتس دین نجات سانن والدینن دین نجات ونن والن تو بودن والن دین نجات آمین یا رب العالمین قرآن مجید کرن بیان کل نفس ذائقۃ الموت پرت کنسی متنفس چھ موتک پیال چون پرت کنسی شخص چھ گدرن پرت کنسی شخص چھ دنیا تراؤن پرت کنسی نفس چھ موت سید ملاقات کرن یم ونیک تام گزرے مت یت بستی اندر تمن سارنی کرن مغفرت پروردگار سانن احباب و اقاربن تہندن احباب و اقاربن سان رب فرماون کل نفس ذائقۃ الموت پرت کنسی متنفس موتک مز ژوہن ام پتہ رب فرمان وانما توفون اجورکم یوم القیامہ تو کیا چھو 14 گھنٹن 2.5 گھنٹن روزدار تو کیا چھو قیام اللیل کران اس کیا چھ اجتماع سیوان اس کیا چھ تلاوت کران کیا اش ایمان تی یقین اگدوش ینول یمن تمام لمحاتن ہز مزور دیس پنہ دربار پروردگار رب فرماون تھیو تو مزور کرت
امچ یزن مزور آسے صدیو توی قیامت سندر برپور ذات پاک حضرت اللہ آز بنیو زیرک آز بنیو چالاک آز بنیو فتین آز بنیو عقل وول آز بنیو توی دانا یم لمحات مکریو ضایا یہ دوحل مکریو ضایا یہ روتل مکریو ضایا کیازی وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ تو یہ تھویو ویت تم تمامک بدل دیو تو قیامت دو پروردگار من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها یم رت عمل آس کرمت تمس دیو ام عمل ہند بدل رتوی پروردگار یم عمل آس کرمت امس دیو ام عمل ہند بدل پروردگار ومن اساء فعليها یم شخصن برا آس کرمت بوج چھس پانسے بور چھس پانسے امیک وبال چھس پانسے امیک سزا چھس پانسے مگر کامیاب تو کامران کس چھو دانا کس چھو بینا کس چھو مکان بناون تی پوز کمپلیکس بناون تی پوز باغاتن واتن تی پوز زمینداری کرن تی پوز پانین مزور جاری تھاون تی پوز پانین نوکری جاری تھاون تی پوز دنیای کوش جاری تھاون تی پوز تو یہ ہکر رکایت کان ہے کیا نا اشن اسلام دپن تو بیہو صرف مسجدن اندر تو بیہو صرف نڑی مڑی وٹ تو سوزی شاید تور پروردگار نا اشو ون آمت تو ایسا دیو زمین اندر انتشارس مز دیون پنن پان پیش کر فہلس مز دیون پنن پان پیش کر ہور تیو دیو گھن یور تیو دیو گھن جائز کوشش تھو تو جاری تہ رکائی نا ام نش کان مگر اصل دانا گو سو اس دنیا مز روزت اصل گھر تعمیر کرنے خاطر تھائی پن سائی جاری پن کوشش جاری کیازی یہ زندگی محدود یہ زندگی لمیٹڈ یہ زندگی فانی یت زندگی پرماننسی یت زندگی کنٹینیوٹی یت زندگی ہمیشگی یہ 60 ورین ہن زندگی یہ 70 ورین ہن زندگی یہ 50 ورین ہن زندگی مگر یم زندگی خاطر تو تیاری کرن خاطر یہ زندگی دن آمس تت متعلق فرمو سورہ معارج کے حوالہ رب کائنات کان مقدارہ 50,000 سنہ تمیک آخ دوشو دنیا کن 50,000 ورین برابر تمیک آخ دوشو دنیا کن 50,000 ورین برابر یمن 60 ورین ہن خاطر کچھ کوشش انسان کرن ون اگر ن امس آخرت رود خیال یہ کوتا نادان یہ کوتا کمزور یہ کوتا بے عقل یہ کوتا بے سوچے سمجھے پن زندگی بسر کرن اوے کور قرآن مجیدن بیان فمن زحزح عن النار یس بچو آز نارے پروردگار ایت جماعت نجات پروردگار سانن اولاد النجات پروردگار سانن والدین النجات پروردگار سانن یارن دوست النجات آمین فمن زحزح عن النار یس بچو ناری جہنم نش و ادخل الجنت فقد فاز ناری جہنم نش میں اولس نجات جنت الفردوس سندر دت جائے پروردگارن ون پڑھو شام انشاءاللہ پروا انشاءاللہ شام نماز پڑھو پت پڑھو خفتن عشاء نماز پت زند تھائے پروردگار پت پڑھو فجر پت پڑھو مسجد آتا ہے فرموک فجرن تے ازیو 3 لٹ منگن پروردگارس مغربس تے ازیو 3 لٹ منگن پروردگارس فجر وقتن تے ازیو 3 لٹ منگن مغربس تے ازیو 3 لٹ منگن کیا اسیوس منگن اللہم انی اسألک الجنت وعوذ بک من النار امیش فکر تھوزیو صبح تے
شامن تہ دہلہ تہ تو روتلہ تہ 3 لٹ منگ دہوس فجر پڑھت یہ تو آیت الکرسی پڑھو یہ تو سبحان اللہ پڑھو یہ تو الحمدللہ پڑھو یہ تو اللہ اکبر پڑھو یہ تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھو 10 لٹ یا 7 لٹ تت پڑھزو پرت کا مسلمان واگہمک مسلمان قطر ٹنگک مسلمان دچھن پورک مسلمان مرہمک مسلمان 3 لٹ منگ دہو صبح 3 لٹ منگ جو شامن تے اللہم انی اسألک الجنت وعوذ بک من النار یل تو 3 لٹ چھو صبح تو شامن منگن جنت چھو چانے بدل ربس کرن زارا پار جہنم چھو چانے بدل ربس کرن زارا پار شش بوزنوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل 3 لٹ چھک فجر پڑھت منگن 3 لٹ چھک مغرب پڑھت منگن جنت زبان جنت چھ منگن چانے خاطر پروردگارا اللہم ادخلہ الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ پروردگارا واگا ہم چھ جامع محمد یا سندر چھ مسلمان منگن ویجبیر سندر چھ منگن مرہم سندر چھ منگن ویر سندر چھ منگن کرنگم سندر چھ منگن زبل پور سندر حسن پور سندر چھ منگن بیور سندر چھ منگن بیس جائی منگن چون بند 3 لٹ اللہم انی اسألک الجنت وعوذ بک من النار بجنت چھسی تم سن بدل کرن زارا پار کس کرن زارا پار جنت جنت کیا مانگا اللہم ادخلہ الجنہ پروردگار یہ 3 لٹ مانگی جنت بچی سی مانگن یہ کرن جنت سندر داخل سشیس منگن 3 لٹ جہنم کے نار نش نجات جہنم زبان سچ پن زبان منگن اللہم اجرہ من النار اللہم اجرہ من النار پروردگار یمی واگہ ہمک مسلمانن منگی 3 لٹ میں دی جہنم نش نجات بجہنم تشی امسن بدل کرن زارا پار یہ بچاؤن از نار جہنم یہ بچاؤن از نار رب فرماون کامیاب کس گو رب یہ تگن کنستی زین کمپلیکس تگن کنستی بناون دکان تگ کنستی بناون اکس انسان شواری صلاحیت دسمس رب کائناتن یہ ایک پھلائن انوینشن کرت پھستان انوینشن کرت یہ ایک گاڑ چلائت یہ ایک جہاز چلائت یہ ایک ہواس مز اڑت مگر فرموک دانا گو سو فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز یمس پنن پان تک بچاؤن از نار یمس جنت سندر تک داخل حاصل کرن یہ گو کامیاب و کامران مگر رب فرماون سی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ مگر ژےٚ اک زندگی یتھ ونان دنیاوی زندگی ام دیت کمن بڑین انسانن دھوکہ چانہ چھنا ام چھ واریاہن دیتمت دھوکہ مگر ژٕ نہٕ دھوکہ کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ دنیاہس اندر چھُکھ ژٕ کٔرزِ پنُن پان سٮ۪ٹھاہ فتیٖن پیش سٮ۪ٹھاہ زیٖرک پیش پنُن پان کٔرزِ نہٕ یتھ دنیاہس منٛز مست مدہوش یتھ نہٕ آخرت مشرف گژھی یتھ نہٕ قبر مشرف گژھی یتھ نہٕ آخرتُک حساب کتاب مشرف گژھی کیازِ کُنسٕے زٔنِس چھُے حساب تہٕ کتاب در دربارِ حضرت اللہ یہندِ خاطرٕ ژٕ کران چھُکھ تِمن متعلق چھُ رب ونان یوم یفر المرء من اخیہ مین گوبر اس ورن قرآن پڑھو قرآن چھُ پڑھن قرآن چھُ ہیٚچھُن قرآن مجید چی اپیل چھِ پننس پانس ویژناوٕنۍ اسہِ ویژیا یا نہ ویژیا مگر قرآن مجیدُک یہ پیغام چھُ پننس پانس دیُن ماہ رمضان چھُ یی پاور یاد فیضا جاءت الساقہ دوش ین وول یم دو کنن زار بیہ بحکم حضرت اللہ
کنن زڑ بہناون واجن گڑی یہ رب فرماون یل یہ گڑی یہ فیضا جاءت الساقہ یم سوت یہ گڑی یس کنن زڑ بہنائے رب فرماون یوم یفر المرء من اخی یا تس خطرناک گڑی یہ خطر ے پن 60 وری 70 وری کرت بسر دپت یہ خطر کور مے پوز اپوز پوز پوز تو اپوز پوز یوت گھا کرن کن اپوز تہ مگر اس اپوز کرن بت پنہ عیال خاطر اکس اک سن وڑ مائہ بادے قسم تہ کرن اکس اک سندس کلس بادے قسم تہ کرن اکس اک سندس زمین مرحلس بادے قسم تہ کرن اس مشرب گژھن اما یہند خاطر بہ یہ کرن چھس رب فرماون یوم یفر المرء من اخی دو چھ ین وول یہ بوے ژلہ بٲیس نش و امہ و ابی اخ شخص ژل پنہ ماجہ نش اخ شخص ژل پنس مالس نش و صاحبتہ و بنی اخ شخص ژل پنہ گھر واجنہ نش اخ شخص ژل پنن اولادن نش کہین روزنس نہ یاد سارنی ہند دعا آسہ ساری آسن انفرادی طور دعا منگن رب العالمین سن دربار اللہم انی لا اسألک اليوم الا نفسی اللہم انی لا اسألک اليوم الا نفسی مال سن دعا نیچی سن دعا کوڑی ہند دعا ماجہ ہند دعا ہمسائے سن دعا یارس دوستن ہند دعا سارنی ہند آسہ خاصن تو آمن ہند دعا آسہ پروردگارہ آز شسی بمنگن میون پان بچاؤ آز نارے موج روز نیاد پانو کیا کر اخرو دے مشرس شیخ نور الدین سری پڑھو رحمت اللہ پانو کیا کر اخرو دے مشرس خاصن تا آمن ناس تلواس مول پلزن گبرن تت گرس صبر روزن صابرن تم تکھن تراس بہترین موقع چھ یت ریتس اندر چھ فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار یت ریتس من چھ جنتک دروازہ یل تھائیت ذات پاک حضرت اللہ یت ریتس اندر چھ جہنمک دروازہ بند تھائیت پروردگار یت ریتس چھ وعد فرمان وللہ اتقاہ من النار وذلك في كل ليلة وذلك في كل ليلة یت ریتس چھ وعد کرن پروردگار تیت کردار دیزی پیش کر تیت گفتار دیزی پیش کر تیت رفتار دیزی پیش کر یت ریتس چھ وعد کرن پروردگار وللہ اتقاہ من النار یت ریتس مز یہ بے شمار گردن آزاد کرن آزنارے پروردگار کرخ نا سانہ گردن تہ آزاد سانن والدینن ہنز گردن تہ آزاد سانن اولادن ہنز گردن تہ آزاد آز نار جہنم وذالک فی کل لیلہ یہ پرت رات مز یہ پیغام واگہم کس مسلمانس یہ گام کس تہ قصب کس مسلمانس پرت رات من چھ مہربان گژھن پروردگار بے شمار گردنین چھ آزاد کرن آز نار مگر ول ہچو تم اعمال یمو سۭتۍ اللہ تعالیٰ جہنم نش دین نجات دہا بنیو ایک صحابین کور سوال سنن ترمذی حدیث مبارک عقبہ بن عامر چراوی رضی اللہ تعالی 2406 حدیث نمبر 2406 حدیث نمبر عقبہ بن عامر چراوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماون دہا بنیو قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہا بنیو میں کور سوال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا اس من نجات میں ونتو کمی کردار ست کمی گفتار ست کمی رفتار ست کمو اعمالو ست کمو کوالٹیزو ست دی نجات آز نارے نجات گسنے میں سوئی گو نا کامیاب میں ونتو سکس کردار یت کردارس نجات دی ذات پاک حضرت اللہ یم یل سوال کرہن یم اس کرن یس زن معنی خیز سوال آسیا یس زن بینیفیشل سوال آسیا فروٹفل سوال آسیا فائدہ مند سوال آسیا اس یل سوال کور تیزا مولوی صاحبس اس ذہنس اندر بطل فتنہ یا فساد
اسل سوال کور تہ کن سات اس ذہنس اندر بدم عوامس ہائت مولوی صاحب چھن پتہ بہت ام سند کھت زیادہ زانن وول اس ذہنس اندر اگر سوال کور تہ بدم ہائت کہ یہند اعتقاد چھن صحیح اکس اک ٹیز کرنے خاطر اکس اک ڈیفیٹ دن خاطر اکس اک ڈیفیم کریکٹر پیش کرنے خاطر اخ ڈاؤن کرنے خاطر کور اس سوال مگر اس توگن سوال تہ کرن منع کور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو دعونی ما ترکتم دعونی ما ترکتم فرموخ میں ازیو تراون تو تام یو تام بو توی شسیو تراون محدثینو کور مسئلہ فرموک دعونی ما ترکتم میں ازیو یل تراون تو تام یو تام بتوہی یل تراو ہو تمیک مطلب گو بیجا ازیو نے میں سوال کرن یہ کس فرماون جناب محمد رسول اللہ ہنگ منگئی ازیو نے پرس کران پرس ازیو نے کران کی انما اہلک من کان قبلکم بسعالہم یم پتم قوم گئی وہ ہلاک ولی بونہو تہندے ہلاک گسنو کیا شو وجہ انما اہلک من کان قبلکم یم طیبرہ آس کچھ کن ستت اس کے چمچم ستھم امت فرموخ یم پتم ہلاک گئی انما اہلک من کان قبلکم زوجہ گوڑنک وجہ بسعالہم تم اسو پرت کن قدمس پر پنس پیغمبر سوال وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالَ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ موسیٰ صاحبن ونیو پنس قومس رب چھو دپن گاو کریو یمو ونس گوڑنکس سوالس مز دپیس ژٕ اس سۭتۍ مخول کران کیا قربانی ژٕ مخول کران اس تم دوٚپُکھ بہٕ چھُس نہٕ جاہل کینٛہہ بہٕ چھُس جاہلو نش پناہ منگن در دربار حضرت اللہ پتہ ونیس قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ون اگر ذبح چھ کرنی ون کس چھ کرنی کس چھ یمن آیاو گاو ذبح کرنک حکم یمن اس کرن یم لوگ پرس کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ ونن پنس امتس دعونی ما ترکتم انما اہلک من کان قبلکم بسعالہم یم پتم گئی وہ ہلاک تہندِ ہلاکتک وجہ چھو تم اس زیادہ پرس کران نمبر 1 واختلافہم علی انبیائہم بے کرو تمو پنن انبیاءن سے کثرت سان اختلاف یس تمن حکم کور پنن پیغمبرن تمو کور نسو سہل عمل مز انو کردار پیش تم باتوں پر اختلاف کرن بات پہ اختلاف کرن قدم پہ اختلاف کرن پنس پیغمبر ست تم تنگ انن پنن پیغمبرن علیہم الصلاۃ والسلام تھی ہزیو یہ کردار کی تھی تعلیم کرن جناب محمد رسول اللہ ون کیا اصول چھو دیون فیضا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ یل بہ کن چیز نش آسو منع کرن تھی ازیو رکن تھی ازیو نہ زیادہ پرس کران فیضا نہیتکم عن شیء سگریٹ چھ حرام تموک چھ حرام چرس چھ حرام زار چھ حرام غیبت چھ حرام چگل خوری چھ حرام سود خوری چھ حرام رشوت خوری چھ حرام بسو تو ونن فیضا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ یل بہ کن چیز نش آسو رکاون تھی ازیو رکن وَإِذَا عَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ یل بہ کن چیز آسو حکم کرن سہ کام ادیو کرن پنہ استطاعت مطابق زیادہ ازیو نہ پرسگار کرن کی عقبہ بن عامر آو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کرن من نجات میں ون تو کمی کردار ست میلے نجات کم اوصاف چھ میں اپناون کس کردار چھ میں اپناون ترے کتھ تھیزو یاد ترے کتھ فرموز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گۄڈنِچ کتھ قال امسک علیک لسانک اے عقبہ بن عامر اگر نجاتک چھک طلبگار اگر یژھان چھک مے گژھِ نجات میلن در دربار حضرت اللہ
سکس آسن یس نچ مے گوس نجات میلن در دربار حضرت اللہ سو آس کم عقل یوت یس دپہ بہ گوسس عذابس من گژھن گرفتار پریت کانچ یژھان مے گوس نجات میلن مگر گۄڈنیُک چیز ترے کتھ تھٲیزیو تُہۍ یاد گۄڈنیُک چیز امسک علیک لسانک پنٕنۍ زبان تھٲیدِ قابوٗوس اندر پنٕنۍ زبان تھٲیدِ قابوٗوس اندر دوٚیِم چیز پتہٕ کر بہٕ وضاحت دوٚیِم چیز ولیسک بیتک اگر یژھان چھُکھ مے گژھِ نجات دیُن پروردگار سڑکن پٮ۪ٹھ بھی دِن فضوٗل دُکانن پٮ۪ٹھ بھی دِن فضوٗل غلط صحبتس اندر بھی دِن پنُن پان کٔرزِ نہٕ فضوٗل لمحاتن اندر پیش پنُن پان کٔرزِ نہٕ عبس لمحاتن اندر پیش پنُن پان کٔرزِ نہٕ تمن مجلسن اندر پیش یتی غیبت آسی یتی چگل آسی یتی وناونی آسی پنن لمحات آسی اکثر گزارن پننس گرس اندر پنن گر رٹز لازم یہ وصیت کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تریم وابکی علی خطیعتک اگر نجات چھک یژھان تیل چھ ونن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدقاد بشر یم ساوت خطا چھ گژھان چھنا گژھان دہس راتس اندر کۭتیاہ گناہ گژھان اللہ تعالیٰ چھ بہتر قدم قدمس پٮ۪ٹھ چھُ غلط گژھان أچھو سۭتۍ غلط گژھان کنو سۭتۍ غلط گژھان اتھو سۭتۍ غلط گژھان فرمان چھُس وبکہِ علی خطیئتک امیُک مطلب گوٚو دۄہس راتس منٛز ٲسۍ اکھ وقت کران مختص 10 منٹ 15 منٹ اوٚڑ گنٹہٕ 2 گنٹہٕ یہِ ٲسۍ مختص کران کمہِ خٲطرٕ الگ ٲسۍ نیران پننہِ عیالہٕ نِش پننہِ گرٕ واجنہِ نِش الگ پننہِ کورِ نِش الگ پننِس نیٚچوِس نِش الگ پننٮ۪ن یارن نِش الگ پننٮ۪ن دوستن نِش الگ وابکہِ علی خطیئتک پننٮ۪ن خطان پٮ۪ٹھ ٲسۍ یہِ الگ ودان در دربارِ حضرت اللہ دہس راتس مز ٲسۍ یہِ 1 گنٹہٕ تھاوان 2 گنٹہٕ تھاوان کٲنٛسے ٲسۍ یہِ نہٕ پتہ تھاوان کُنُے زوٚن ٲسۍ یہِ پننِس کمرس اندر رٲبطہٕ جوڑان با حضرت اللہ اتے ٲسۍ یہِ ود ود کران در دربارِ حضرت اللہ دپان ٲسِس میانیو کنو چھُ گژھان غلط میانہِ زیٚیہِ چھُ گژھان غلط میانہِ زیننہٕ سۭتۍ گژھان غلط میانہِ میننہٕ سۭتۍ گژھان غلط میانہِ تولنہٕ سۭتۍ گژھان غلط میانہِ پکنہٕ سۭتۍ گژھان غلط میانہِ وٕچھنہٕ سۭتۍ گژھان غلط مگر سورُے دُنیا چھُ پننٮ۪ن پننٮ۪ن خواب گاہن اندر آرام کران مگر بہٕ چھُسے وٕنکیٚنس تنہٲیی اندر چانہِ دربار ود ود کران مےٚ کٔرزِ تِم خطا میں کرزی یم خطا کیازِ فرمووٕے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ 7 قسم کین انسانن دی پروردگار پننس سایس اندر جائے یم دون تسن سایہ بغیر بے کٲنٛسہِ ہُنٛد سایہ بکار ربیت جماعتس کرزِ پننس سایس اندر جائے سانین اولادن کرزِ پننس سایس اندر جائے سانین والدینن کرزِ پننس سایس اندر جائے آمین یا رب العالمین تم دو آسی نے بے کٲنٛسہِ سایہ تتھ منٛز آسی ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ یمن 7 منٛز آسی سُہ شخص تہِ اگرچہ یہ سے گئی مذکر بیان کرنا آمت مگر واگہن چی مین کوڑے مین موج میانی ہمشیرہ یہ حدیث کور چانت میانی خطر مشترک بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تس مردس کور آلو قرآن مجیدن یہ تس مردس کور آلو حدیث مبارکان اتھندر چک سے شامل کربز قرآن مجیدن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرموخ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ یمن 7 من چھو اکھ سُہ کس ہسا یس الگ گو پننس رب سندس دربارس اندر کھڑا کنی دون پت کرن رب العالمین سن ذکر رب العالمین سن یاد اتے وتھس چشمو اوش بشارت چھس دیون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ یُس کُنُے زوٚن اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذِکر کران چشمو چھُس اوٚش وسان فرماوان چھُس ژےٚ دِمَے بہٕ عرشہِ کِس سایَس اندر جاے تَمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ نہٕ تسٕنٛدِ سایہِ بغٲر بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد سایہِ آسہِ اے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نجات چھ ضرورت ترین اوصافن ہن مالک بنز گۄڈنیُک وصف امسک علیک لسانک پنن زبان تھد قابوس اندر دنیا اندر یم تہ گناہ چھ گژھان اکثر گناہ چھ گژھان زبان ہند وجہ غیبت زبان ہند وجہ چغل خوری زبان ہند وجہ اکس اکسز وناوانی زبان ہند وجہ لیک زبان ہند وجہ بد اخلاقی زبان ہند وجہ بدزنی زبان ہند وجہ یس تہ گناہ دنیا اندر گژھ اکثر گناہن ہند سبب چھ بنان زبان اکثر گناہن ہند سبب چھ بنان اوے فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم کے حوال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کیا فرموخ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ واگہ ہم کیوں مسلمانو تو شو بود ون تو شو دانا تو شو بینا فرموخ اس میں دون چیزن ہز ضمانت دی کچن چیزن ہز دون چیزن ہز اس میں دون تانن ہز گواہی دی امز دی یوڑ ضمانت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمیچ جنت زتان چھس تھاوین قابو حس اندر من یدمن لی ما بین لیہیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ یس میں ضمانت دی باز تھاوی یستان میں وٹھن دون درمیان یستان میں رانن دون درمیان اک پوشید مقام بے زیو اک تھاو بزیو کنٹرول اندر بے تھاو پنن شرمگاہ کنٹرول اندر فرموخ امیز دی جنت ضمانت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے فرموخ بخاری مسلم کے حوال ابو ہریرہ راوی من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر یمس تہمز اللہ تعالیٰ ہس پٹ ایمان یمس تہمز آخرت کس دہس پٹ ایمان تمس کیا شو نصیحت فلیکل خیرن سو کرجو رچ کت کیا کرجو رچ کت اگر نہ رچ کت تگس اگر نہ واض تبلیغ تگس اگر نہ نصیحت تگس اگر نہ رت کلام تگس فلیکل خیرن او لیصمت اگر نہ رت کلام تگس تیل روزیو خاموش یہ وصیت کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج یل تو زبان کریو رت کلام یہ پسند کرن ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ دوہا بنیو نماز پڑھناون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز امامت کرن امام اعظم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم یہ بخاری مسلم کے حوال رفع بن رافع الزرقی رضی اللہ تعالی عنہ چراوی فرماون كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم دوہا بنیو اش نماز پڑھن پت کن جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم فلما رفع راسه من الركعة یا من الركوع فرماون یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع پر بائسیتی امام پانون ساری مبارک کر کھڑا ساری مبارک کر کھڑا ذات مبارک کر بے کھڑا امام کیا شکارن یم ساتھ رکوع پر چوتن سمی اللہ لمن حمیدہ اش اہل الحدیث الحمدللہ اش شکارن امام ست مقتدی ست یم ساتھ اس کھڑا چگاسن سمی اللہ لمن حمیدہ سمع اللہ لمن حمدہ فلما رفع راسه من الرکعہ فرماون یل رکعت اندر گوڑنی کی امی رکوع پت سر مبارک کر کھڑا رکوع پر تھوڑ وقت پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمو کیا کر قول سمع اللہ لمن حمدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سمع اللہ لمن قال الرجل وراءه
پتکن اس نمازو مز اخ نمازا ام پڑ عام چھس پڑھن ربنا ولکل حمد بچو زبان کرن بیان ام پڑ زبان ام سات ربنا ولکل حمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی اگر تگس تیل کرزی رز کات اگر نہ تگس تیل روزی خاموش تیل روزی ام کر رد کلام ام کیا کر پتکن ربنا ولکل حمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ام یہ کلام کر فلما انصرف قال من المتکلم یل ون نماز مکلے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گئی مخاطب مقتدین کو فرمانا پتکن کم پڑھ ربنا ولکل حمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی فرماون اک شخصا گو کھڑا قال انا محض پڑھ یم کلمات محض کر زبان یم الفاظ ربنا ولکل حمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموس یم کلمات آئی ربس تید پسند میں کن تھیزو توجہ فرموس انا رائیت بدعتا و سلاسین ملکا میں آئی نماز دورانے ہاؤن ترو خود زیادہ ملک ترو خود آکھن زن ترن ترو خود زیادہ ملک تم کیا اس کارن یبتدرونہا ایہم یکتبوها اولا ترہو مندوس پریت کانیت سن سبقت کریں بوئی لکھیم الفاظ کم الفاظ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اگر نجات چھ ضرورت زبان کریو رت کلام واتی پکن پکن پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم شخص مجلس اندر مختصر کر بہ افطار ہوتن واتن پت کرو دعا اور انشاءاللہ العزیز پت کرو افطار تے بیش کہ لہدات لمحات تہند ضرورت یم کلمات یہ صحیح تعلیم دن خاطر چھ ضرورت درسگاہن ہن تعلیمی ادارن ہن تائش اللہ تعالیٰ ہن پنن اخ پہچان دسمس واگہمس واگہم کیو چھ ہمیشہ تحصیل جمعیت کس تہ جماعت کس حکمس عملی جام پہنومت تہ ہمیں سن دل خوش کرمت خوش کرن تہندس عیالس پروردگار خوش کرن تہندن اولادن پروردگار خوش کرن زٹھن تہ لکن پروردگار بیمارن کرنو شفائی کاملہ شفائی عاجلہ میانو عزیزو میانو شفیقو شخص مجلس اندر اش کرن یا رب لک الحمد لک ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یہ مجلس مز ات پہ ٹھک مجلس مز کن سات آسان بس آسان مختلف کلام کرن ام کیا کر یا رب لک الحمد ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک ام یل یم کلمات پڑھ ام پت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون زملک گئی روی زمین اس پہ نادل کس ملک زملک یم کلمات ہت کھسن پیش پروردگار پروردگار چون بندن کر یم کلام بیان رب چھ دپان کم کلام کرک بیان رب العالمین چھ معلوم مگر یہ چھ توتی یژھان بودن فرمون یم فرشت یا رب لک الحمد ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک ام کر یم کلمات پنہ زبان ون ون تو اس امس کوتا اجر چھ لکھن ربن فرمو یم کلمات چھ تیتہ تھد تو بڑ یم کلمات تھیو تو یتھے پٹ امیک اجر دی امس پانے ذات پاک حضرت اللہ لہذا اگر نجات چھ ضرورت اس آسو واتی پکن پکن گھر بہن بہن مجلس من بہن بہن درود پڑھن رت کلام کرن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ یم کلمات پور اکس انسان ذہن نشین کرنے خاطر چھ ضرورت جوڑو پن رشتہ کتاب سنت تیشی اتنس ہمسائیگی اندر جامع اہل حدیث بجبیاراس اندر اخ عظیم ادارہ کام کرن یوزن بچن تو بچین سانن نو نحالن چھ کتاب سنت ست مشرف کرن
منور کرن تم خطر چھ ونکس یت اجتماعس اندر تہند معاونت ضرورت اگر یژھان آسہ کانٛہہ 10,000 رۄپیہِ 5,000 رۄپیہِ اگر یژھان آسہ کانٛہہ ایئرلی 1,000 رۄپیہِ 500 رۄپیہِ تم سٲری مسلمان لیکھناون پنن ناو بیٚیہِ کرن یتھنس ونکس اعلان تہ بیٚیہِ گژھن کھڑا تہ بیٚیہِ گژھن صف پتہٕ صف تہ مسلمان امہ خاطر مکمل معاونت کرن خاطر پنن کردار کرن پیش رب کرو پنس رحم کرمس اندر جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ما نقصت صدقۃ من مال رب سند وتہ مز خرچاون ستھن مالس کمی کرن ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ بلکہ چھ بڑاون ات مالس ساری مسلمان کرن مکمل معاونت کینچو چھ مسجد شریفس تہ یا ونکس معاونت سوزمز یمن مز 500 رۄپیہِ تبسم گلزار برائے کامیابی امتحان رب کرن امس سانہ بچی تہ کامیاب باقی طلبات طالباتن سان 500 رۄپیہِ محمد الطف داس برائے اولاد نرینہ بائی اللہ تعالیٰ کرن ام سندس بٲیس تہ اولاد صالح عطا اولاد نرینہ عطا 500 محمد یوسف ماتو دعائی شفا زوجہ اللہ کرن ام سند گرواجنہ تہ شفائی کاملہ شفائی عاجلہ عطا ساری مسلمان کرن بھرپور معاونت کہن تہ روز نہ پتھ بلکہ اگر یژھان آسن کانٛہہ تھرو بینکنگ تہ ات ونکس تھرو اکاؤنٹ ونکس پونسہ دن اس اکاؤنٹ نمبر تہ اتھنس اویلیبل ساری مسلمان کرن ات اندر دل کھول کے اللہ تعالیٰ سند رضا خاطر معاونت پیش 500 رۄپیہِ محسن مجید مرحمہ دعائی شفا رب کرن امس بیمارس تہ شفائی کاملہ شفائی عاجلہ 500 رۄپیہِ مصعب احمد داس دعائی مغفرت بائی دادا تو دادی رب العالمین کرن یمن سارنی مرحومن مغفرت تہندین امواتن میانن امواتن ساتھ 200 رۄپیہِ سائل دعائی شفا رب کرن یمن شفائی کاملہ بیاہ میں پنن گوبر یمن چھ برادر بیمار تس کرن شفائی کاملہ شفائی عاجلہ یمس بیمار سان 200 رۄپیہِ محمد اسماعیل داس دعائی خیر و عافیت رب العالمین کرن یمن دنیا اندر تہ خیر آتا آخرت اندر تہ خیر آتا دعائی شفا الطاف صاحب عبدالغنی نجار صاحب غلام محمد نجار صاحب ارشاد احمد نجار صاحب غلام نبی داس صاحب اسد اللہ داس صاحب یمن سارنی کرن اللہ تعالیٰ اندر من مرزن اندری شفا نبر من مرزن نبری شفا تہندین بیمارن سان میانن بیمارن سان ونکس قبولیت وقت ربس منگو پروردگار سارنی بیمارن کر شفا یمہ گام کن بیمارن شفا یمہ مجلس ہندین بیمارن شفا مے تہ حاضرین ہندین بیمارن شفا امسان گرن مز بیمار تمن کر شفائی دائمہ آتا شفائی عاجلہ آتا شفائی کاملہ آتا یم ہسپتالن مز بیمار تمن کر شفا یم زانو حق تمن کر شفا یمہ مجلس ہندین یمہ گام کن بیمارن سان دعائی مغفرت حبیب اللہ بٹ علی محمد ٹھوکر نانی الطاف صاحب پروردگارا یمہ گام کن تمام امواتن کر مغفرت میانس پتر لالس تو میانہ امس چاچی سان کر سارنی یم تہ ونیک تامت یت گامس مز لکڑ بڑ گزرے میں تمن سارنی ہز قبر کر پرنور لحد کر پرنور پروردگارا اس سارنی ہند ہم تو غم کر دور سان پریشانی کر دور سان نوتوانی کر در گدر اس سارنی ہز پریشانی کر دور پروردگارا یس یہ حاجت تس تیراوا یس یہ حاجت تس تیراوا بے اولادن کر اولاد صالح آتا بے اولادن کر اولاد صالح آتا بے اولادن کر اولاد صالح آتا اچھ سوز بھی تم بناوک نیک تو پرہیزگار تم بناوک نیک تو پرہیزگار تم بناوک نیک تو پرہیزگار پروردگارا یم اتھت پرارن تمن کر نیک جوڑ آتا تمن کر نیک جوڑ آتا پروردگارا تمن کر نیک جوڑ آتا پروردگارا یت سرسی جماعتس مز یس آویل تو زویل مسل تم کر از دور پروردگارا اس سارنی ہند مسل کر از اندبر پروردگارا اس سارنی ہند ورگن چنائی دیتار اس دے آسمانی آفاتو نش نجات زمینی آفاتو نش نجات زبان ہند شر نش نجات ات شر نش نجات یہ مسجد بناونا سندر قلم قدم سخن درہم یمو تی معاونت کرمز پروردگارا یہ ہند تقدو کر پنہ دربار قبول یہ سائی کر قبول یہ کوشش کر قبول پروردگارا امیک خیر کرو دنیا سندر تیاتا آخرت سندر تیاتا ام گام کس اتحاد اس کر رش اتفاق اس کر رش ات کس مسلمان اس کر رش اتچن ماجن کوڑن کر رش بزرگن کر رش یم زان حکتمن تی کر رش یم نزان حکتمن تی کر رش امام محترم اس خطیب محترم اس تی کر رش انتظامی ہستی کر رش نماز انتی کر رش ماجن کوڑن تی کر رش پروردگارا یہ روت منگون مشرب گو تی کر پانے آتا یہ روت منگون مشرب گو تی کر پانے آتا پروردگارا یہ روت منگ تی کر پنہ دربار قبول پروردگارا قرض دارن ہندس قرض اس کر نخور قرض دارن ہندس قرض اس کر نخور ناڑی مزدورن کر یاری تاجر پیشن کر یاری ملازم پیشن کر یاری نانگارن کر یاری زمیندارن کر یاری اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكل سائر المسلمين ما قلت صحيحا فمن الله وما اخطأت فهو مني ومن الشيطان الرجيم والسلام عليكم ورحمة الله مگر ساری مسلمان کرن یت ادار کے حوالہ
پنن پان باغیرت پیش رب کرے خیر و برکت اندر جائے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ